Odofo eneso so aye nyame pe ema na adom yen ene ehia wa Adom TV a na medenchi akese ena ebre obebi awo biara dwumedie we ye nkurahye dwumedie ya wo somfo ni tekotego megina ho amedi ho chiame na watwe nyina me no otu na montuo bi se obi a waye ye bia no ofiri kwatekwatere mu wahono obi a kwatere kwapen obi a kwada pen anse ye nyini ya nwo obi a hye be disika kokko ahye na no na obi bisa me se na meden na metro na montuo we a mini kapre the edikano you have to identify what you really want to become. You have to identify what you want. Me jitu mu se bia oda na nye. Jitu mu sa setra wo mu no enye ne kwanso no. Ebi kwa jitu mu se ebi kwa wo free prison ba enche. Anempo da prison. Anempo edane ewu aja ho aye janka. Jitu. But if you are able to change your focus from what you lack to what you want to attract, it becomes the power to move on. Seka ubetimi aha se ayi wani afrinia eni wa brabo mu no aka ne apese ba brabo mu a ebe kenya o bebre na ne woni ene wonda so ena me de hiani o ena me de me Ghana ni o ena me de me ni bi o da bia na woto sa anwum we bekoso ye Ghana ni aye hiani wo ye Ghana ni nkyese wo ye hiani wo ye Ghana ni nkyese se bo kwasampani wo ye oba nkyese ye wo hiani ana wo de bedan obi wo bo Yakopon bo se ne seso se bebi odo to ye no he nyoma bi wo mem ha ebi nim omam bi so akasa obetime bi say de na metime de nyoma we aye na mesuma ye odini. When you keep focusing on your lack, you will create more lack. Near any wa brabom no na wo de wani to so now kan ne bia bebam de ntia make kasa ne say ye se ye bo se twedi ampone seso na kasa aye aduhwa ade manyankopon na ode bo wiase enti wano kasa asoso aye aduhwa enti da be ka bia no bebam enti de bia na wo bobo ni uni ho na komedi mie na ye die na ye bre na ye kombedi we obebre but obremu no ukenya ho hye ho kuran ede na meyo na mefiri obre mu ede na metimi de aka ma brabo ho na me de ekomnde mie kwan ben so na mefa na ma brabo anya yedie na adware obi. Do not focus only on yourself. Every time you dream adwene say de na meyo na empo mefiri tibia metimu obi sa onsensem ya obi say adwuma ba utim. When you identify and create mental pictures, twamfoni fadachi na ope no ho wahu twamfoni fadachi na ope no ho nya wo pe wa brabo mu no ebia wo ope kurupa twamfoni na hu be ma na sere yi be ma na ho ofese yi we de na man twamfoni se okope obi obehwe wo twamfoni se okope obi a obeboa no mabubra wo so be ma man twa obi a se be won de katasogro twa obi ono obeka bomu am bebubra twasamfoni wani so ade bia hu no ewiase na emfoni na etwae obi adwene no. Every big enterprise you see was somebody's first idea. Every great thing you see was somebody's first great idea. So narrow it down to one major or two major things you want to have. The next thing is to change your mind about success. Where that also mean. Obi we equate success with money. We equate success with happiness. We equate success with materialism. There be sika nye obi asabi wedding kunima brabom. Ahonya de nche obi wedding kunima brabom. Nemom udin kunimu a na anya sika. Ohono nye sika na chese udin kunima na anya sika. Making money is not success or happiness. But success is in direct proportion to the service you give to others. Obi a wedding kunim obi a ewa adwuma bi a woye na ekan krofo ekra ne wona koma na wotwa neka wahono nkunimdie no yeke se wo bi a woyo wo adwuma bi a woka na ekan krofo abrabo ho na nkrafo no wope yo na abrabo na efe eso wo de odini fanese ebi a ne oye sa mobile phone si wadwene ehunu se nipa won transfer ko ye nyina ye chi ento mobile phone se wo be hye obotom yeso de aboa won kuta hodie ento oboboa no akoto enti abrabo aye be de odi nkunim eye ne oye bibie na eka nipa abrabo ho na ema nipa ho etono enti nyen nkunim di ni wo sika nyen nkunim di ni a oware oba papa na be ma papa
nyo dia wadi nkunim bi a ote ba ono monsa da bi ono oni nkunim nkunim dini eye nia na brabo adi bibi be kam krofo brabo ho na mpo etua na ka. The truth is that you can only earn money after you have become successful. You can only become happy after you become successful. Betimi atra se pagya wa beti. Ti ya me hu mrante bi ne ma na wa kunkuan na ho nsere woni nkunim so apagya wa beti. The great are always humble. The great always love others. The great think about what value they can add to your lives and others. One year din kunimu a won agi abodno o wa hobrase. One year agi dini o abodne kase no o wo do. Na one year wagi dini a sebe wakunko won abrabo adum pempenso Nyankopon energy ho no. One aye bibi ama obi anya so mfaso enti da bia wo hia de kono agi so kodan no. COVID ba ye so one year face mask one agi sika. COVID ba ye one year one friend is saying gloves one agi sika. Se sa brabo na wo bonda bia wo hwe ba bia sinto wo. Ba bia sinto bi da. Na wo ye ne yie ene Ghana ye kra nkonwa adentia. Nkonwa ye ne kromu ha no sebe ye dan ye ni asese nkonwa sama no de a kona ba beto. Ena me kan ye ntimi chocolate isukoko ye dua ne kromu ha. Edien kwamba so betimi afa na ma koko sebe ne boa emre ne aye coffee no eni koko no ne chocolate no ha obi abetimi atobie emre do ese wo abrante na ba wo hweme utimi bisa on sensem yi ebi kura ma me ma hint bi e akura bi wo Ghana ba bi betimi akwa ba bi e friend cocoa village wo dua koko no apɛ machine ketua bi wo be instant chocolate what I say adwuma na me ma no wo be instant chocolate abrofo ma beba cocoa village abehwe se de dua cocoa na se de cocoa ye chocolate we se brand na baba otimi transe adwini na abetimi aye abeka nkrofo ababa ho na abafo abehwe se wonim nam papa chi a wokura wo hehe kura amafo bebo kwan abaje wo nam akoton se wo ku adwuma efa amafo bebo kwan abawa kura abeto de na akodi moma ye mpagya emu ne yemi se ho se de na betimi aye aka mabrabo ho na aka obi na ayamfaso de ama no na met since metra na medwadwo dwasu bigidi se na wo kɔ no nkɔdwa dwasu bigidi se wo de gidie bi na ɛkɔ wo de ndaso bi ne nkrahye bi na apiese me sosom ye mama bibi wa metimi aya aka brabo ho aka me kunu aka me yere ho aka me mma ho aka busu aka Ghana ho a ebenya me so mfaso na dan kwa ma me ni ho ya de aka me aha na meja wo edin yam ye so eya ni tekotego me na mpanefo wo Adom TV nyina ase eya me camera Thomas MCR sound ena Priscilla medamo ase uno nyame entina